on faith. We have to stop on faith bazalwane. Kudinga ukuthi ungakamuva khuluma. Bese kuba nalento lebalanga ekhathi kwakho. Ngiyathanda kakhulu umbhalo okhuluma ngepatience. Uthi kudinga ukuthi faith ube umuntu lo patient enough. Because kuyenteka uNkulunkulu lebazalwane emthandazwe, kuyenteka uNkulunkulu ekukholweni, kuyenteka uNkulunkulu abinze esimeni sakho. Ukhala. Hayi bakuthi akabone yakhala bathi abinze uNkulunkulu. Uthi lo chazayo impatience. It is not wavering, not staggering. It is being to stay put. Not to stay put. Kusho ukuthi we are not moving even in each and every hour. Not to stay put. Kusho ukuthi la wekhona manje, don't move. Oh hallelujah. Impatience is milisa kunokukhona wethu. You need to have less time, less patience, less sitting. Noma sebakhulumile ukosha lomfati, bathi nginekubeketela langekhathi kwami, anginendzaba, alususi lwami lunyawo, yeJesu ngiyakhulelwa, noma ubithile, angiyindawo, I am staying put here. Amen. Nathi thina bazalwane, phela uNkulunkulu uyakhuluma. Kuyenteka futhi abinze. Soshilo nababeka kuyenteka abinze uNkulunkulu. Abraham uNkulunkulu akazange abantu abakhuluma ngamena. Can you imagine? Uthi nawufunda chapter 15, uthi nawufunda chapter 15 wakhe Genesis, uthi kaAbraham yaba uyakumile tonke letinto letilapha nasi 70,000 tonke letinto. Uthi ke uNkulunkulu lalela la ngeke le 70 sakho lesi silidle lelifu la kodwa kutaba ngumntwana wakho lotamdala. Kwathi noma sebentataba usetikhambe eceleni uNkulunkulu utshela iqiniso. uNkulunkulu wabizwa ngasho. uNkulunkulu wakhuluma kanye kaAbraham. Wamthatha wamlayela. Yonke leminyaka kuthwala ngo-15 years nabahamba. God was not speaking. Khulumile ucethile uNkulunkulu. Thina bazalwane lalelana sithanda asikholwe lelifu lakhe. Thina sitothi-ke lamuhla kuyenteka uNkulunkulu kuphela isikhathi ende 1 year, ende 2 years, solo uthulile, ende 3 years, ende 5 years, solo uthulile. Lalela, stay put. Ungaqali ukhweshe noma uwenza namaphimbo, stay put, ungakhweshi. Ungakhweshi. Akulethaba ukaphethulwa, bathi iqiniso linye, nakusolo ngilapha kuye, nakusolo ngihleli ngilapha kuye, abithina ngasho lutho ngiyahlala. Akuve kukhuni, kuhlala kuyathulile. uJesu ulalele, lelela webantwa sito kwetini. What a word. What a name ubitwa manje. Ubitwa umuntu lomunye, ubitwa inkosi yamakhosi. Can you imagine lokumfaka umuntu obekhambile? Ukumfaka kwenda kumathi Jesu, umathi baba uthi ngibani. Nakuthi abuye kuthi Nkosi. Isi. Uthi Jesu lalela lena. Kwebantwana. Akusiko kwetini. Washo umuntu lotaphelele. Uyabona bakaphelele. Kuba nawo ama-options lamanye ukuthi hayi njengoba sasho nje. Phela sokushilo lo muntu othi mina ngihamba. So angidingeki la kude futhi kwami. Awuve ukukhuluma kwasezulwini. Athi kude kwami. Yathi kukhona letinye into lotithola ukuthi kube mhlale kuye. Not because ulayibeli kahle nebemtalela but utithola okuhle kuye. Joshua wahlala naNkulunkulu, wahlala angabika because lokufana ba-understand. Kwekuthatha mthubeke mhlale ebukhoneni bakhe. Nasafuna umuntu uNkulunkulu wekuhola. Wasebemathi umuntu langamsebenzisa ngoba wahlala umuntu wangasayi ku-language ya-Aaron. Abengekho khona but umuntu nje wathi nisela kuhlala. Wathi noma khuluma
wetin khalifa whether you do not take part lokudlale kuphethe wathi mfathi kanti kukhona mina I understand wekuthi nakhiwa kude lokwawe lokulokuwawo kunema-ingredients laphelele kulokhiwe madodana akuwelelini njenenja ngoba nenja yawade bavuthuluka akuthi lokwawe tafulele bantwana asafane kuwelelini.
Christ.